Yang badai nanya minaan corona. Nah, corona itu naon? Ari corona teh virus nu berbahaya. Di mana asalnya virus corona? Asalna teu bisa dipastikan, bisa di Cina, bisa di Amerika. Kumaha cara nyegah virus corona? Nyegahna social distancing, cuci tangan, jaga kebersihan. Nah, urang kedah nganggo masker Supaya mencegah penularan di sanes anu terjangkit corona. naon wae gejala virus corona. Panas, demam, sesak napas. Naon dampak di virus corona? Dampak virus corona teh karena pengangguran, pemutusan hubungan kerja, kematian, ujung ekonomi terpuruk.